Kathosha mwanya nontu bakona kanya gakwatana batu kindeto chieto nbeto awini wa Kinyeru na mwonanilia wetu wa mathithio utukobwerwari Maureen Krimi yaya muyajara tukuthuranirite utukobwerwari Yara tukuthuranira kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akari okinya kambeni ya borithi ya maua bakienda kioto gya ntomuro ororo rairwe ni ongi nonto bwa wendo Adhoanirwa batandatu na mathaga yo wekirwa mpene mutu ati bakiringanithwa na wongile kubwa wagagie gembe Gachagua na Kindiki kwamba kambe mbere North kugambia kariore ithurano binini bikwireretie na kiemuremi wewe mekiume kitu mureka kutherema kiure thibwa njuki Ngako watu geni orenge tukiambiriria ni ati akariba motene na muthuri bakinyete kambeni ya borithi ya maua na wete kioto kia ntomurume orororairwa uki ntomurume ongi nonto bwa ukucheniria muka kariba bari athira ntomirira yaritirwe ni hospidi egoro tiya oma bakiwa mwekuro ura watumire ndwa yethire kiumira ati mwekuro wa ura uroranire bari wa mwekuro ai mutuya wetania na arume bonthe ya bratotarirwe Marion Karuge ni kirinde kia kariba muoti ni nteresi ya uki o amwe na familia Mututigi Jacob Murithi ura urorwerwe ni musore wawe Patrick na njira ya kumumuta kimindo eururia nkusanio cia wendo kirimware ukumenyekana ya Doris Kathambi bakimeneria hospidi wa maua nontu bakurita ripoti yeye na kuwa ni irari na mantu ya maingi atina uma ni baikinyite mwanka kituone kia borisi kia maua wetia kioto kia Murithi arana kwa hospidi ya ritina bo na kuinyilia araririe kuringana na riboti ira yandikithitwe ni muthwanirwa yawe Patrick arawite mwekururora atumire mantu yaumira kinyawe na ingili kituone uki Murithi my brother nyumba ere therere ara izaluni na nyumba ya antu abainge na toge agura Murithi kabaru yera na tokiwa kabagwa bangite ndo lakini Murithi no toka ka ithilirwe arethira Patrick nyumba era ya muithelete ilo amumuntere so ontobona pen sana nonto tato Patrick kababangire onele kamera nonto Murithi nambeta kwethira muntu ombeta kwethira kibanga na atura maiya yake na aromba kwethira oyeta kaloni kake kwa anto bari baro na intention ya kaloni karaka Murithi batu tokuibwa togeya muno to family tokaoria natia hospindi wetu akwaria manto yorongo akaroma akaua Murithi orweri musiko Patrick na ria tukomea bau akuwa no rongo Ndore nareketie kwethira kiura batu twakinyire kwa polisi thaa kenda na twakinya thaa kenda twatirimire bae kuingila Ndore na Patrick na yoro tarifera arauwire Ndore nareketie kwethira kiura ende kabatura kethira nyumba ere polisi kayena ikutho no ntu muntu utemio mutia kuo Hospindi na bota ko ya mwangan ground akathikirio manto ya kari na kwenda tebo watu tokandamana mwako ofisi ito kwenda justice ya Murithi yonekane ni bakuria maafisa bakituke polisi ya maua ubulio sokoni bukwana nikendo kinyanira uma gwanteto iji na utiira muthwanirwa na jugiritwe Italia riritu ekiwatho bare ya gona side ya Patrick kama atumire mtumatha tutona ndo andisi ya ibete kulwela asi inaitu batumire tantu ya na ubethe investigation tone ma tote kwenda corruption tunaenda justice for Murithi tokari ya family ba Murithi itokoromba ndisi yo maua atalweleria manto ya no ntu tokwana thirikarere ewe maua yaga kwe manto ekwendro tuthitheria tutekomenya ukiripotera Weru TV uma motene
wadi-inĩ ya Kĩgũi Antubotwe Igembe South bitawa Marion Karugi wa Naftali. DCC wa Mutwati Joel Kieti nekirete kirore wekirwa mpine kwathwanirwa batandatu baraba kwerekana kwangaratania ukaria bonene ntere iyo borithi bombete kwata michinkaile muthemba ywa pisto akiwa timu ya wegeta na mbere na wichumio tiro karia ibo kinyanila bruya bratotarirwe ni Claus Chabari. Kunaza wale vijana wanaangaisha Mtwati na moro togo tigira anto obantere cha Mutwati na ntere chingi mwanya mwanya bagwethero abaye na thiri mabitha abanthikiri ibakumantere cha Mutwati ntugo ojegorogoro ibagwatire athuganirwa abathandatu barabonthe bakuthuganirwa ane amba na enyangia aba anguge mwanya mwanya ontobo kojerwa ni DCC kwa Mutwati to Joel Kieti. Uliweza kupata walifu 6 ambao walikuwa umejihamu sawasawa na pisto 2 za aina ya Falcon, 3 rounds of ammunition, 2 za pisto na 1 ya bunduki kubwa. Anto watirwe minyane amba nonto barari na bunduki. Muntu ana bunduki ote muntu moya odia na bunduki ni amba bari acio. Ende ndebagurita ngwe nonto barati o mere bawata bunduki yu na nijwira ngaicha antu. Kwa hivyo thirikari ngwana ni kurita ngwe kuboya na no nkuromba thirikari endelee na mwito woyu nonto antu batiachu na we ntobio nonto no babaretera mwana aya na bikibiki yake bakaitania nwe bamuchuna athuganirwa baba raithiritie watho buthinambe na kubagambithia into bingi mwanya mwanya kinyabio bikuthuganirwa anebia gwamba bya gwatikanire kiri muchako uyu naweza kupata motorbikes ambazo zilikuwa zimeimbiwa katika tunaamini hapa Igembe na Meru na kutoka eneo zingine kama Isiolo ambazo zililetwa hapa zikatolewa number plate, zikatolewa parts, wakijiandaa kwenda kuziuza kama spare part, lakini ujaja wao haukufika haukufanyika venye walikuwa wamepanga. Kieti agitumanto kire anto bonde bathinambe na kwatanira na mabitha ba ukaria nikenda ukaria buthinambe na kwagira tuweze kushirikiana pamoja tuhakikishe kuna usalama wa kutosha kwa wale vijana wanajihusisha na uhalifu. Tunawapa honyo. Sasa hivi sio biashara kama kawaida. Tumeamua kupambana na nyinyi wahalifu vijana na tungeomba muweze kuachana na uhalifu. Bantu bango bairte tonto ya alafu ende no to bwa thina ciake akaruta kuia na akaruta gutendera maburi arengi ugibwa no aita ogwa ngo ikapula. Kuma Mutwati Igembe North, Peter Class Chabari. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki thetia mbere ndionga yawe gicikone kia mbere North na rakinyete kenda kuringira debe Leonard Muthende kuyokiete kio bunge kithurano binini pieyete Kindiki noretia kariotire ithurano bia thiri orinwe Gachagua kanetia kari kwa kura atongeria barabo Baromia Mbecha chia wamba. Itigarite mithenya kenda tu kithurano kinini kia gicigo mbuge kia mbere iguru ugikinye. Newton Kariuki na kiama kia DP, Leonard Muthende na kiama kia UDA, Duncan Boy na kiama kia DCP na Enge makithiaga na mbere na kampeni ciao. Munini wa muthamaki wa bururi newe Kithure Kindiki akiuragia ateti onthe gweka kampeni cia thayo kuona kuri na rucio vuve ya kampeni na kithurano. Kwa hivyo mimi nataka niseme tuko hapa na wenzetu wasitukane viongozi wetu, kwa sababu after next week bado tutakuwa jamii moja na tutaishi kama ndugu na dada. Leo atapita aende akuwe mbunge wetu, aendelee na ile kazi nzuri Mheshimiwa Roko alikuwa amefanya. Lakini wale wenzetu ambao hawatapita pia ni ndugu zetu, tutawaheshimu kwa sababu mwenye hajapata leo atapata siku ingine, Mungu atamjalia.
Ama namna gani jameni? Ama namna gani jameni? Ama nyinyi watu wa Kamumu mnataka nikuja hapa kuhubiri fitina? Unataka nihubiri chuki? Kwa hivyo hata ndugu zangu wale wengine wa area hii, wengine naona wako na candidates, wengine ni haki yao. Mimi nawaheshimu na mimi siwezi kuja hapa kuwatukana. Mimi niko na shida na mtu mmoja. Ule mtu analeta kisirani hapa na vita. Huyo ni adui wa sehemu hii ya mwenari wake uria wari munini wa muthamaki wa bururi-ini wa Rigathi Gachagua akiuragia ekari a mwena uyu wa mbere iguru gukathura muteti uria ukamaletera mirandi ya uthii wa na mbere no ateti uria urauka akimavecaga mbeca. Mlikatoa Karinda anajua mbere ikiamua imefanya nini. Ile mtu haelewi watu ya mbere ni huyu Kasongo na hii mtu yake ile inaitwa Soprano. Hawa wajui watu ya mbere. Mimi nataka watu ya mbere mutafute heshima ya Wambere tariki 27. Ndio huyu Kasongo watu ya mbere wakitajwa anainama chini. Kasongo anaweza dharau watu ya mbere. Akiwa ametuma pesa kidogo kidogo ati wachague mtu ya UDA. Si hata tudharau? Lazima tuchunge heshima ya jamii yetu. Mariti miario ino baria macerete miena ngurani ya gicigo mbunge giki kia mbere iguru. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Abunge ba Meru no betete mbere na kugambia karibe baromba kwa thirikari ya Rais Ruto kibindi kenge kia utongeria bawete Meru etebateroti ya Profesa Kithure Kindiki mpione nonto ya kwena unene na boni kuwa Meru inakanyaga keya kugunika na weti na mbere bari timi ya rieba interechi ya Gembe South ya Marion Karugi autumenyethia. Bakiariria kariba kilili gicione kia ubunge kia Gembe South, abunge ba Meru ario mubunge wa Gicioki John Paul Murigi, mubunge wa Gembe North Julius Taitumu na mubunge wa Koroto Ndorothi Muthoni ni bonanite kumeneria rutere ruria na thirikari muno bakimeneria ura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua. John Paul akiwa atailila kuringa kura ya kuinga Gachagua nonto atamuteya arira aritine kia munini wa Rais. Na tetea hata mheshimiwa ora alikuwa etawa Rigathi Gachagua. Ndio watu walika mote wao na kumenyura mbele ya ofisi yake mwaka wa 2023 November. Tetea hata mtu huyo na ya Mungu akaenda kwa president yake na muimpeach. Hata ndio na chini hata ndio mtu kwa sababu na kuingia na ule mwezi wa 5 2024. Wanaweza sifiwe. So bora na didn't they sober. They influence the neighborhood. Na ino kenda ndani ngwa kabakiri ngakureu mosho niweka leo china lakini kurepwa de mwingine. Mungu atamenyo ojumiliate. Nuri mwananchi baba wa Gembe South. Na alafu mbiyake mutiata kati mutuliria maru. I cannot. Ina president William Ruto tena ndiye madharau. Hakuna hata siku hata moja President William Ruto amewahi kufanyia madharau. Huyu kijana JC ako sawa ama yuko sawa? Huyu kijana ako sawa ama yuko sawa? Aendelee asiendelee? Bwana achukue sifa tuweze na mbele kuombea thirikari. Mubunge Taitumu na wena wita bayeta na mbere kuatila thirikari akioria kari kinyambo kubayika. Sisi tuko kwa serikali. Kwa sababu gani? Si kwa ujinga. Dikulia leo baba mami. Tuko malikera kura serikali kura. Tuko malikera kura. Teba malikera. Ndio mwagore. Wao ndio wale mambo baba na ara. Ndio kwa dua kama na wakadha mmoja watu wa mwagoroge. Mwagoroge mwana etamana. So umekwenda huko umetafuta serikali. Alafu wakati na rangi ngetuma nginga chorus ya wanta from yuko ya wanta mtu kwa watu watenyo kwa wanta barabara ndio ilikuwa wanta ikakwezo. Ni bona nitikinya kuthetera munini wa Rais Kithure Kindiki bakiwa batete kiria ebebelwa itene kiu. Saitoki alikuwa deputy president. Si kweli? Uhuru alikuwa nini?
na rä deputy wa thina na boya rä u thai tuona miro rä deputy president rä iria tä gä gathoga ndio gati kiti imeandika ibana wa thirikari ya deputy president ama mnataka yende na jaduo ama na wale wengine wanasema wanataka mnafurahia akiwa deputy president wangapi wanasupport yeye akiwa deputy president wa Jamhuri ya Kenya hebu nione kwa mikono yendeke okay Nkiripotera Weru TV kumembe beta wa Marion Karugi wa Naftali. Akariba ibote kuma marimanti bare athira nyanyuma ya wichio mia kuthomethia na boba tionete ana boba kiunekana tonya tongwe kwaringanithwa na nteringi ibachokete bataririo ti wanyuma kiweti na mbere bakiromba atongeria rungu rwa thirikari ya kaunti obailia na ritho ria kia Paul Kabithina araniritie abono tutumira ribotie bote wa dini ya marimanti Tharaka South bakora mekekera bakuwa gutie maendeleo bona nterino kuma kire thirikari nene kana kinya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi tobote tigotie na muntu tukumba ukenera tumba kuga no mwandike thirikari ni ino twine ndi ugu muntu ura tumba kuga twibandikire ndeni boteaga gutigikwa national government utuga county government kana iko utie na muntu tumba ukene kuga no mwandike tukuga tuta lakini tukwenda maendeleo zaidi untu bumwe ndena iria ebote tutiena antubandike na abantu bathomete sana kana tabukuwa bio community haba kiuga bobe churege kithorokoni bagatigira ana bawi bakuthoma ende gutire ngugibonaga tukwana taka tutiganire twe no tukwana tigwana bakithoma baguntu kukunge bathomete na tio twina bo twina ma professor twina ma antu bathomu ku twina lakini tigo tutiririkanitwe kube twigito kwina ndio ngache state house tukwa kwina ndio ngache guntu na guntu tigo bo totie mtu no mo twaigwa na thiete kurionga kume botere tuga turirikanitwe twina antu bathomu sana bena nyama ndigiri magoteba cionthire woku lakini amoto ukithurana gikiruthwa no ntubo tuika tutie antu baraba tongu mono itebie thike baba tongu babenda tunyamu ketonto inde barutite mbetwa kiratongoria baho gutigeri bagusura ana bahongo gine kingo bomba gukira takora konge ndito kuria 3 na tukithura thirikari tweragwa baraba nyuma bagaukirua ende tiende tugaruga maku ka mwerekeo wetu nuriku gwende botoka ku tukwenda kuga twi consindagwa no mwanka wena tio tugwa thirikari nta babangi kwari ukweri kire ibotereri bora twenyuma tukara kuritho na metho memairi tigo toma kuigwa takatona batige ipotera Weru TV kumanterechia bote wa dini ya marimanti Paul Gwakabithe Kinanu gitonga ni mwekuro wa kumaruiri rwa rera geshigone kiaburi urawonekete kuthirema bune ni kiurithi bwa njuki moroto yawe yokithi bwana incho mwekuro nkulokina atariritie kuunekana njira nyingi tena incho ake ya burako mekinywa ututariria kie murimi we ume kiumia kie kumba na kiruri mibunthe bwandethia kana boimera bwambagia na Weru takena wa gitonga uria imurimi na Weru bwawe buri kirurithi bwa njuki ni untu kiriwe ni utonga baria bainge batebwene ndithagia inya urimi bungi bwa mpoka na mantu jangi lakini mono thai ndenda igo concentrate na njuki gichunje kimwe kia gichiko kio bunga kia buri ikitherwa kiumagarino endi kinanu nonete Weru botonga bokurithia njuki nyingi na dry lands na jarira igweta ige chwaga gwa ukara nkona ni antu aega gwa gwika njuki bojaire antu aja ujo gutina antu baba ingi mono twatega gutina njai nyingi cia uri antu bombo sumburana na njuki ati bombo kira barathwa mantu jaja gutina antu mwari gitonga ne gitare kuririega ria kugwatia njuki maugo ija thai gukura o ire gitare rega no tutai kuna swimming
ichigwita chiethama chiechwaga aria chikara na riria gukura ichichiarana muno na ndi chiengia chituika na igeta kwina njira iria murithi wa njuki atumagira igukuchire na cio njuki maugune ako ria go install yogo na ko bait na ndikira tutumaira kugwatia njuki kwina beeswax na lemongrass oil eu ne njaga ya go attract nontu ba muruke juria joayo nkoro ya kwiga gwata riria uri thine popu kuthithia urimi wa njuki kiuni kuriuma ndene impendete nontu gutina nyomo iria mantwa maingi na inya like njuki utito miugira utita kugira ja ng'ombe utito miretera iria mantu jajau igo ku make sure tu maugo ja isawa ukaja thambia na ukaja tera kirurithi bwa njuki ati bwa bata muno tena inchu aki no endi ni ntobire binge biuma kire na inchu ndithithia nontu bwa guchwa mbecha iria ina mbecha inini buru product ya njuki ina inchu yonka na ndi kwina royal jelly kwina propolis baraba ijoketha alafu na ndi inya ja beeswax interview beyond bia thithirwo value addition bina mbecha inyingi Antonia Weru TV muremi uri ume na kome kinywa Atonekanya kunogoka nini nduto chokera ni mukaririete wa ngwataniro ya arimi ba Miraya Nyamita ura wonekete kwithira kimeneria riboti ireritini afa ukonia mung'ana yo Miraya irekethire kiendwa thiurune ya Somalia nyuma kaitate kuraya kugeta kuraya Kabeja na kamutu wake kenda nje kwithere mane kara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindi ngia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Ongera nko rumori rwimbaimbe Weru FM 96.4 rumori rwa Ameru umamundune eja werune. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings.
Guys, hamwezeni wait? Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Gakwa togeni oringi na katho cia mwanya no ntoba kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu twichokirani ati mukaririete wa ngwataniro ya arimi Bamira ya Nyamita nwe Kimathi Mujuri na ameneretie riboti ire ritini ya fokoni ya mung'ana yomira irekenda kwa nthuruni ya Somalia. Kimathi no riti afa kubwithio chonkoni obwandeni bokenda kwerekania riboti yawe ya buratotariro mwandiki wetu wa ndeto Anthony Kathenya. Mwekaliitwa kiama kiendi Bamira Kenya mbene Kimathi Mujuri leo ni umiliti na kumenire nkiame Agriculture Food Authority tayo afanikila kuganiyo kunenkanira nteto jia urongo ikoni na kiwango kia mira kira ikuendwa ndia Somalia kulingana na afa kiwango kia mira ile ikuendwa ndia Somalia ni kinyiete kuma kilo milioni jeri gatante mwe mpaka kilo milioni mgatanta mugwanja ontubula Mujuri augete ni urongo bunene na turiwa mirera yotomwa tetani beutini irafa yotwira tani beutini kinyamugandisho wake nere yankurukia mira tani beutini mira ni utomwa tauninge oe komi ndene Somalia afaru arete kwera kina minister yo Agriculture ate kwera ina mireto ma Somalia no kuyotwira ake mira ni to ma Somalia Mujuri akireganaga na miali afa atithokea mira ya Ethiopia niyo yangaratanite wendie bwa mirandi ni Somalia utekinya kilo emwe ya mira ya Ethiopia yenda kwa Kalkayo kana anywhere south of Somali South mira ya Ethiopia nare kuoneka ake ni ki thoko ya Regesa. Kulingana na Mujuri thokea mirandi ya Somali ni alamite na kuina wamba ba message mwingi ile ikiwe ne ntoba mukirinki ameni afa agents kilewe ndi bwa mira na ndi bamwe ba mira gitumi kinene afa kweli gitimira ile kwendwa ni menini bado ya kiama ito etete twatara kinyangari ira cio turetera mira airport ngari mwonkorogie ngari fote kangari fote chika matatani beptini kwina antu thirikari yokamwambia na mbia ira ibati kwethira cietu tethacia na iye turitaira ngui kaura iye ukumame ukone ya antu kwina collusion na antu bafa na exporter na agent bet baratu twinabo ibo bakumenya Mujuri akithijaga na mbere na kumeneria afa no ntoba kuthi na mbere kwa Kenya nteto ja urongo tathokea Djibouti ile akuga mpaka mde gutekyo kiathi na mbere yale ile kinyama nto ya Djibouti yare antu kwirengi mwanka information wrong ya kinyela president tumefunguliwa soko ya Djibouti mwishone iko wapi hakuna utebwo hakuna kitu ilikuwa mambo ya uongo tu ute nombi hakuna ute kinyaro aria ute kinya rekana kinya no toma mirana ute biashara hakuna kitu there is nothing kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony rangi wa Kathenya Kungina kuni ati akariba getimene geshigone kia bori bakamatete mathigi na wakia mionki barabarene bakitheta na ntoba kulenta ko bwithwa ba barabara ya Kirwa weta agitoro bakiolote mpire dekire bakiwa ati kinyaniletie werane bwawe bobe kira lami ya bratota rirwiga ki Mutegi
Barabara ya kuma Getimene kumira bwa Gitori barabara etwirithangikite muno akariba Getimene nontu bwa kuthukanga indi nyumani bagya wirigiro nyuma ya barabara no gutwika gazete ndi gekirwa rami ontu bura bwakenerwo muno na akari indi gikenu kiringite yiga nyuma ya barabara no kwenjo na kwambiria wikirwa moramu ontu bura kariba kugati moramu ba wikirwa ndi nkomango iwikirwa igeta wa moramu ontu bura butumite bandamana na kuinga barabara eno twerwa itukwinjira njira je njobo ya buru na aro mwara mujo kore to juretero maiga ke tumio kona to anda mene utera mito kweregera no tutwerero rami ne je tawikira ndi bakwambia kuthithia utoria na ndi na no rami tureterete na tuli fast ndi turathithairwe ende no fast ndi thithagwa kwi mwara mujo rekeri kawira mwanga chanjire ina miure mwara mujo wait jo mwega jo bui nani no tukuga batwire kabe nyenjere kario no ntunyeka rio ni thongi na aru akaga tumakia iguturetera nkomango ndaka ikioja andiko maiga ciikira kirorine tureteri nkomango ingi maiga maigene ukera ndiga riu riakinyirwa nthiguru keiga ringi rigatuka njira yetu gwetu imaigene na tutura kuririra njira no antu babaingi baumiaira njira ene no tubakwithwa njira yetu ni maiga turakuru turerio rua tunya mucemanio no ndiri tora njira ni rakurukirwa rami kuma gitara gwita kirua kuma Getimene gwita kiracene rami yetu ni kurukitwe tai batu yandiko tureteri maigene na gwetera no tutugotera tukona tutingwa ni thomba bya maiga na gututuma gwetera njira thuka nkurukia ou kwa hiyo gyo tuma tona ntugwe narua tubwirite kwikirwa kira tugwitia bakiaria na muthuro munene akariba babaruga bokira gikubathuria buri gutwika riritiri ya mbere nontu njira ya kuma kirwa kuthibwa Getimene yekirwa maiga tamama na yatwika wati kuma Getimene gutakirwa yekiri maiga tajaja kwenda gwikirwa na njira yeu uria kari na arua etemenya gwitirika ni tuma maiga bago tuthithirie ngekirwa bekira jajaja na njira yeu neremera gwitira na ituriuga ituthithirwe njira iji bwega nandi kwambiria thaa ici iromba ria kariba bendikire mubunge oguntu guku mugambire ndikiri kubekira mora mwega kana tigane na kubenjira barabara eno buru itwera rimwe itukomena kura cia tutotiga kuringa no tutotethi gututethia gacio tucokia nyuma ura we responsible njira ene yetu Mr. Ndikiri MP wetu no tunwe oteta kinya ria mama uga aenda gututhithira njira arauga no atuthithirie njira na no agirerie tuthithirwa njira nyara twathithirwa ura ubatu turitia maram chama chege nuntu imaigene ndiya kinyirwe nuntu gutemenya gugite gwikira maiga igwe jangi kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Kaunti ya Meru ni kururia mutaratara jura atumika kumenyera machine na mathaga yangi yetumike macibitari hutire ati kuinyanga kana nya kuthuka kumania no tumiri botho kubonkoloki bokwirigirwa kwagirithio tungata utira achiba kwa mukiro tungata na rua bura kumbikikana ya bura totariri muthuri Murioki Thurira na arua kaunti ya Meru kugurukira rwangiro gumwa mwiri ibambite mutaratara ya gutigira ati indo bionthe bira bi macibitari ndene kaunti ya Meru bikithwa bikimenyerwa na kinya kumenya macini iria igwite kugurwa na uria ikamenyerwa ni kurigiria winyangia mbura bonekene au kanyuma mbete kuthura na aja na arua na timu ije nyuma yakwa kwithira twikungwira launch ya mwongozo kana ira twita standard operating procedures manual ira kethira itutongeria kiri mantu ja uria tukaguraga na kwithira tugika na ku maintain na kumenyera machine mwanya ira twithira tukigura ndene ya macibitari jetu nikenda tukomba kwithira tugihakikisha utungata bora tukwejana kiri antu betu ibwa hali ya juu ora gukwendekana ndene katiba bogito ndububu bogotha bwitethire muno kinya kunyia magamba nja intoro bikithwa bikigurwa ni amana kunyia ngarama kuthondeka into bibi no ndunande bena moroto gukurukira njira iu tukethira inya tukinyia ngarama imwe iracio iratomba kwethira tukigia nuntu bwa kwethira into bira bite kurita ngugi ura bibatere kurita na kinya tukethira tukinyia kinya namwe magamba jara jomba kwijania na kwethira tutithingatite mutaratara jara jobaterie rira tukugura into bibi na rira tutumira into bibi kaunti ya Meru ni kaunti mbere kwithwa na moroto jojo
kirobo kitajuka tukibatetheria muno kimanto ja witina mbere kiro gimba mwiri inya tukera gavana wetu ibwaga muno nonto bago twetikiria twethira tukirita ngugeje na twemeru turi county ya mbere ira yombete kwethirwa ikiramchi document yeje ndene ya Kenya ime customize kana imithithitio uria ikomba kwithirwa igimiteithia igituteithia kukinyaniria mantu jetu rira tukwenda kwithira tukithiria antu betu rira tukuba utungata mwanya mwanya ndene ya cibitari cietu. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiro Kangangi. Ataalamu ba kithomo kindwanyi mwanya mwanya kumanteretia Tiania Central Beyete amona kubwithia kundikira bawita Tiania Central Professionals Association moroto yua ikundike ni kuwatanithia mugongo ukulukira miradi ya witina mbere amwe na utetheria ana braba umete njeite wichumba ibenyiletie kundike yete ukumana na siasa Boro John Thiga gatumenyithie chio. Athomi mwanya mwanya kuma ntere cha Tigana Central gicigo bunge Tigana East ibayete amo na ngwataniro kumenyekana rietwa ta Tigana Central Professionals Association ira bakuga ni otetheria gukire mugongo na mono gukiria ana baba ta kwibumbira mono ki mathomo kenda mugongo gwa nterino gaukira na royo injoni kobiora no mukaririgite wa ngwataniro eno. Tigania Central Professionals Organization is the dream of visionary leaders from Tigania Central who brought together like-minded and broad-based professionals to build synergy for individual and community growth and development. Many of us are who we are because of the community, and it's time to give back to the same community. Our mission is to empower and uplift the Tigania Central community by leveraging professional expertise to drive sustainable development. Kirero tero ake piezi wa mantu ma cooperatives ya gandhiro ni Patrick Kibori na ora no ako mugeni wa gitiyo no mbite kwigua akiuga bubu kirero tero ake. Challenge we have as a generation, as professionals, we must come back and ask our people na te wait unda njirire kwandaga I'm the newest coffee farmer. Since we got independence in 1963, I'm the only second principal secretary from both Tigania East and Tigania West. Only second one. Wita maoru kuma iwo wokinya mtoto wa Irondone. Tipo kama Professor Kithure Kindiki. I want you to think as professionals muno what that means, but more so considering our country is a constitutional democracy. What does it mean to have a deputy president a stone throw away from these grounds? May to go jamantu muno ndi mutaya mbere nga one time. I might even be mad or crazy. Hanyo keda numbira kwena ngambe nyingi na ara mbekiri makira. Hanga kama ile kandi kama irija. Tukiendelea hivi we shall stand strong. We shall be relevant, and once we are relevant we cannot be ignored. We will have a voice not just in Tigania, not just in Meru, but countrywide. Na tutakuwa tunasonga, we support each other. So count my support and I mean yani inkuwatanira na yarabo bukwaria na yabo endeano. Ye reporter ndo cha wero kuma Mekindo Tigana Central mbeta wa John Thiga. Speaker wa mbunge nene Moses Wetangula na atumiretie kiumia kiyete bakenda siezo karia Kipchumba Murkomen kwithira gikinya mbunge ne ukendo tariria imbinonto kwina uchirero akiwe yani boy bande ori kuonekete matheta ya maingi kumakia karintere chia Northern Kenya ya bratotarirwa Iremod Mwenda. Speaker wa mbunge nene Moses Masika Wetangula na atumiretie omwita waziri wa karibu ndene na matorene Onesmus Kipchumba Murkomen kiumia twitite ndene ya bunge kutariria nonto kwina kulema kweyana kwa ibande Teresha North Eastern. Mimi naenda kuita kwa bunge au wabunge wetu mheshimiwa ambaye anasimamia vipande Kipchumba Murkomen akuje tumueleze ahakikishe kila mtu akiandikisha kipande isichukue zaidi ya wiki 2 kipande kufika hapa.
akiariria akariba Handera sub-county ward ya FIFA Wetangula na ugite kinya nyuma ya thirikari kurito thuthuria akariba baingi barimi wi watire ibande kagita kareo. Rais alitoa amri na tukakubaliana kule bunge kwamba Mkenya yeyote akienda kupata kipande hapa Northern Kenya na kwingine hakuna masharti yeyote na hakuna malipo. Tumeambiwa masharti haiko, lakini vipande inachelewa kuja. Wetangula na ugite akariba Garissa, Mandera na Wajia iya akariba ntere ingi chentheguru na batibati okulukira no manto jere kure hapo so ibande. Hapa Northern Kenya, hapa Fafi, hapa Garissa, Wajia na kule Mandera, kila Mkenya ana haki kama Mkenya mwingine yote kupata kipande, ili kipande msaidie kupata kazi ya serikali. Aisoke kiureke kuruguro kwa mongajo Kenya na Somalia, Wetangula na ugite akaraniria na Rais Ruto onora mongajo jomba kururo kenda biashara ita na mbere. Ameongea hapa mambo ya mpaka. Mimi pia natoka kwa mpaka kule Kenya na Uganda. Tuko na border points zimefunguliwa ya Wahaha, ya Malava, ya Busia, ya Swam, zote zinafanya kazi na zinaleta biashara. Hii mpaka yenu mmezungumzia hapa, naenda kuhakikisha rais anatoa oda wamfungulie mpaka mfanye biashara ili muweke pesa kwa mfuko. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Tasila Kawera urani umwe wa baraba kumereria mataite ya tiganisti nolotete mporo wa bori ikurumira siasa chetuta mwanto wa wikiri ya kari maendeleo. Awete boi bo tiete geshigo kenyuma muno onto akwenda obuchenchia ya brato tarirwe John Biga. Biashara na musiasa kuma ntere cha tiganaisti na ora kumenderia matagiteke mubunge ntere cha tiganaisti na Talasila Kagweria aliwa mubunge wakagitaga no mporo mto abore na tiganeria ntobantari no buruna kuthongera ciaca ni chetuta kiniende kiuria kiakwa kirande ngiumba kuria mporo ntuku ya ruari ni atiri wanu ntumantu yara wikite mbere monka thai constituency tigania isi no metigire yonka mantu yara kwariria we uriwa wewe ngona kanwa kaku Deputy President of Kenya tawe Professor Kithure Kindiki o campaignera kwaria mampuru yuti ongwira we antubatiganisti bakuthurire kendo kabatethia no kita kuwa ku muthuko ku mu campaignera thiurunkite orova ukiaragia kinya witigania wesi utukwariria nyo witigania isti ndiriuria atiri barabara kuma Karachi Murere Mwankabete Isiolo barabara ithukite kabisa inyanto ibarekete witanio mwankatha iyanto bareya bari umothe we from Karamana Muthara bake otumira Ruire routes kenda bomba kwa access wita Isiolo ende nkauri atiri muyumbi urathuri ta emporo abore uwene atokuwa mantu yauno ntwende antu ibarere thina banoa so we umara nau kana kithira umara nau utige kuina uo kampeni we yote thiantu baba ku inject chionde chamamere na ngwe chionde chamamere ndene tigania isti utengo ikinyere kuendelea na mporo atina uantu bari abatire laini mwake mantu akiukiawe Nara Kagweria nkurugia kumeneria mitaratara thirikari kwira na mbere kimita empowerment untu mwanya aganthiguruni akiwa kuinyangia mbeca na kwina ngugi mbingi batirite kwiwikirutu thirikari banta kuinyangia mbeca na njira ta ino chiubo tumira akikwa helicopters wita kubwithia michamanio uchamania na pastors kuchamania na antu bangi mbechi icho chumbo tumirwa na njira njia kinya kubwithia barabara yai kinya kureasha na usibitare kinya kuthomethiana na kinya mbeche yuno itumike kinya ya thai arimo banje SS itukuona ba stranded na ibaranjiririe strike ringi no itumike anjira yeu lakini ireke otumirwa na njira yo kara yaka ba compromise ki reporter Nteto cia Weru mbita wa John Thiga. Wendia na uguri ureterine Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru.
Koloki ya arimi bamayani nkiri yelema na yatano kumantere tia kiegoi batrime ne kie muchemanio yo munene yo mwaka na chomba ejie muyora yo tongoretwe ne mureke kanyaru na wiriretwe wa timbarubu alimo na boerekeria bakiokia kanyo tareria manto yegembecha mari na inya bonus Dennis Mugendi na tuthuranirite ribotie. Usemani jo mwanka jo kiwanda kia majani ya kiegoi gishone kia bunge kia Igembe South yokusiritie arimi nkuru kia ngiri na magana jatano antu balerina kulena konywa ona kinyakwe wa majani njakwana na jo ibombi tigosokania kanywa na rungamiri bao batongeretwe ne mukarigiti muriki kanyaru na rungamiri bangi gwika mitaratara emieru gukimenyekanaga mari bonus mathiru ni jera rija kuonanie kuria mutheko kiribo Calvo sempre ibyo tubona rware matontegeregera weno mbondie ku etongere tubana kanja na wona directors rokire mbere tumu kusema tubambe ndio sana mwote kana tubaru wei kana tuyo tuwe kwa mtu tani sai yani gran turu wei sasa wakati nimeangalia namna hii nimeona mnasema tuko na furaha ni kama harusi chairman sio kama AGM ni kama haru maana chairman wetu ni mtu mzuri sio is a good leader managers wetu they are good managers sio bai kanyaga kuri biuria na kiambere kiria boritie kiri guserero kwa Betresa rungamiri bani baberite kumanande ontubu botiro gukujirwa kairi tonto kiwanda gikamigiraga imwe kwa imwe kiri kiongwa kuma kuri thithairua ni tijiraga njarene cia antu bangi turinganirite fertilizer Kenya yonde amwe e factory chiyonde tura fertilizer almost 8 billion. Eu tuita atu advertise antara bonda bakona bo botra tera fertilizer ubake. Ngoi ute ngoi mpodu. Ngoi na interest di nyingi muno creando mwanya na biashara. Tesa sawa. Uyi ya mareka mukuranyo ko tini di monke achere de processira. Na tuko karande do ke idie. Tuona dine tu kira no ke kadia icho kaira. Udai tora karende na to tikirania. To botre do ita tu ngo direct kibara ba kumanfaat fertilizer bara ba kubuide fertilizer to eta kikambu niyo ko podori Asia itu literasia tu direct ki KTD bakiri kanaga na kyo kiwanda gya majani kya Igembe ni kya igaire na kumano na giki gya kiegoi ni baugite batigite janiria takaja ugatina ngina mwanka kigwate thari na bongi kinya ari minister wa ruju thirikari ni account ya Meru ukurukira ngavana mutuma ni bakunjithima bya ruji gutigira arimi bagutetheka thirikari account ya kwa mantiri yonde umbigite no tuboga banetu eta wade reverend Isaac Mutuma twethingia na pronto na autorite yangu hii to support ngarobewe mugara mutabudetu yangu Dennis Mugendi Weru TV kiwande ni kia majani ya kiegoi kandhiari wande ni ya kiegoi ya Ntobochio Igembe South County ya Meru. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amero. Na rwareke rugendo rwa kiegukiria nkoro kurikanie mantu yonthe akarekane tumione nyaka itakara tutikone tumike mantu yaratu kulukira rira mantu yakambiriria kubuire okaile nyuma na woni kwari ne tumi wa kulukire yara yonthe wa kulukire no kethira wichokia nkatho Gadoshe mwanya no tubakona kanya gakwatana batu kimbe tuchieto tukierwaringa kwendero tukububweya onbeto wa wini wa Kinyeru na mwonanilia wetu mathithio tukubwerwa rio kari Maureen Krimi.